they have spoken, I think, quite a number of times. Correct. In the assembly and outside the assembly also, on Madai. Madai issue is a very serious issue. When I was Deputy Speaker and the present CM was the Speaker, we had invited all the legislators of this house to come to Madai and see in their own eyes. त्यांना कोण येऊंक ना हे सगळे भितर चल्ला ते पॉलिटिक्स कोणाचेर तरी दुखलुकपाक जाय मदय बेजन डायवर्जन जे जाला ते आयज जावंक ना थिंगा काँग्रेसचो गव्हर्मेंट आसलो कर्नाटका तेन्नासून ते काम चालू आसलें आनी थिंगासरलो वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर त्या टायमा वयलो तेणें तें काम चालू केल्लें ते 10 आणि 20 रुपयाचे न्हू 100 आणि 200 रुपया 1000 दॅट वर्क हॅज कॉस्टेड देम मोर दॅन 1000 crores तुम्ही वचून पळया 1000 कोटीचें काम ते कितें ओवरनायट जालें इट हॅज टेकन देम नियरली 5 long years to complete that diversion of the basin and all the media people have seen and they have got recordings we have taken नाल्यार थिंगा वचून कोणाक दिना ते देर आर पुलीस सेक्युरिटी दे आर प्रायवेट सेक्युरिटी आनी ते वाठारांतले लोक कोणाकूच वचूंक दिना आमी हिंगासून ऑफिशियली गेल्ले स्पीकर हॅड लेड द डेलिगेशन अलॉंग विथ मी सो तेन्ना हे जे आयज बोबाड मारता माय फर्स्ट एलिगेशन ऑन देम सो डोंट पुट ब्लेम गेम वी हॅव टू go to Delhi, go on meeting our lawyer who is in Goa and Delhi. Because now matter is before Supreme Court. And Supreme Court will give justice to Goa. Yes, yesterday Churchill said, I did a mistake by going along with the delegation. Instead of that, Supreme Court has a decision wrong. Supreme Court has a decision 100% येतले. ट्रिब्युनलाची ऑर्डर पासून आम्ही सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केल्ले. मध्ये आम्ही थिंगा गेल्ले म्हणून आमकां ग्राउंड रियलिटी कळली आम्ही पयलीं मद्याचेर हिंगा खूब भाशणां केली थिंगा वयच्या पयलीं ग्राउंड रियलिटी आमी पळोवंक नासली जेन्ना आमी गेले तेन्ना आमकां शॉक जालो म्हाका जाल्यार दूख लागलें आनी शॉकूय जालो की आमी उलयता आनी हिंगा आहात आनी कितें ऑलरेडी उदक येलें सगळें उदक व्हरोंक ना मीन्स पार्ट ऑफ द वॉटर इज ऑलरेडी टेकन एंड दे आर सेइंग इट इज ड्रिंकींग वॉटर इट इज नॉट ड्रिंकींग वॉटर जे येला पळय तें ड्रिंकींग वॉटर न्हू जे याला ते सारखे डायव्हर्शन करून आयले सो आयज आमी जे झगडटा आनी म्हणटा एडजर्नमेंट मोशन दी डिस्कशन जावपाक डिस्कशना हाऊ मेनी डिस्कशन्स हॅव टेकन प्लेस ऑन मदय वी ऑल नीड टू सिट अँड डिस्कस दीस फर्स्ट डोंट जस्ट मेक सम वेग differentiations are creating issues on this, don't you feel so? I'll tell you something, we are all one on Madai. Even the opposition and the ruling will never want our water to be diverted. So we will have to only wait for one last remedy, that is Supreme Court. The decision of the Honorable Supreme Court will be final.